service. Amen. Siyambulela uThixo. The Lord has been with us from Friday. Praise Jesus. From Friday uNkulunkulu belokwe nathi. Ekseni ntambama, even yesterday. Amen. Magalethu umfakazi usesimandisa ngithi ufuna abazalwane bathi ngiperform ama magic mara. Ene bengimhuka siba noma karendani because ushilo wathi akasi right umbona to dizzy, so bengiyombuza ukuthi usesenjalo na, so ngamqhawula then ngahamba ngaba busy nabantu. Manje uyangicaka ukuthi hayi ndivume magic kaloko. Amen. That is the power of Jesus. Amen. Amandla kaJesu ayaphilisa, amandla kaJesu ayakhulula. Ngiyakholwa ukuthi namhlanje we have an appointment with our Father. We have an appointment with Jesus Christ, and our lives will never be the same again. Tshelo makithi angeke isafana impilo yakho. Isiqiniseko naso umtshela ukuthi uNkulunkulu wakulendlu uyaphila. Oh, sekhala pathos. Uyaphila. Hallelujah. uThixo wethu wenzani bazalwane? Thina sikhonza ubhali. Hallelujah. No wethu uNkulunkulu akagcoki ibhrugu elifitshane. Hallelujah. Nakakahlangana kakadideki. Uthi Elijah siba nabasentabeni yaseKarmeli 450 one man. Uthi ngicela ukuthi niqale nina niveze wenu uNkulunkulu, and then mangabe ubhali uye ofanele akhonzwe, khonzani yena. Mangabe uThixo osezulwini kaIsrayeli ofanele akhonzwe, kuzawukhonzwa yena. Bakhala imini yonke baze bayisika kaza phendula ubhali. Wathi ke ake nime kancane ngibize lo wami ongabonwayo. Yabona nina nikhonza obonakala ngamehlo kodwa ngezenzo ufile, but mina nginoNkulunkulu engathi mangimbiza khakhaphaya thasu. Leli iBhayibheli wamemeza uElijah, uthena kamemeza wehla ngomlilo oqothulayo, kwasha yonke into ese-altareni ngoba uNkulunkulu wethu uphendula ngomlilo. Lalela bazalwane bami, I don't know ukuthi uthandazeka kangakanani, kodwa namhlanje uhlangene nendoda yamadoda, umnini mandla onke owayekhona umhlaba ungakasekelwa. When Jesus says yes, no one can say no. uNkulunkulu ophendula. Wena uNkulunkulu uphendula nezitha sezingavumanga. Ngiye ngithi uNkulunkulu mefuna ukubusisa umuntu misibu, akaconsult abanye abantu. He will bless you whether they like it or not. Ayangizwa bazalwane, siku Resurrection Sunday uThixo angakwenzela isimanga ngale conference. Bafuna bengafuni, bethanda bengathandi, akwenzele ngoba God is not emotional. uNkulunkulu akathi abantu nabakwatele na yakwatele. God is not emotional. There are people you are seated here, babona kongathi awudeserve ukuthi ungathola igrace, but God is not emotional. uNkulunkulu akasuye wama emotions. He is a fair God. He is fair. So ungazihluphi ubamba abantu enhlizweni uthi why uNkulunkulu enza ukuthi kibo. God will still bless them whether we like it or not. God will still bless them whether we like it or not. I'll tell you, I'm blessed. I'm blessed. It's only umuntu owaziyo ukuthi wafelwa, owaziyo ukuthi blessed. Halela. Noma bangakupostela efamily, but yobona uyophele lapho. Basazobukela funa batshela ukuthi khani movie iqala. Yes, khani movie iqala. Abangizwa lapho. Khani movie iqala. And the script right, yazi into engiyibongayo siba, impilo zethu azibhalwa abantu. Kodwa the head writer and the producer of this movie is Jesus Christ. You know, bebathi baqedile ngathi mamashiya.
kodwa kuthi angiprofethe ngithi they must expect drama. Angiphila kube ngathi yabhora kancane so. They must expect drama because what God is about to do kuyoshiyana umangele. Uzokwazi ukuhlabela lo mhlabelo ukuthi nama ngazi ngiphunyuke kanjani namanje because when God is in operation kudideka kuze kudideke nathi somself. Angibingelele egameni lika Jesu. Allow me to greet my wife egameni lika Jesu, the first lady of Rock of Anointing Ministries. Hallelujah. The one and only. Hallelujah. Ngicela nimshayele izandla bazalwane. Allow me to greet umfundisi uMsweni nonkosikazi wakhe. Greetings to umfundisi uMongezi. Greetings to the hygiene department leni khona bazalwane. Baku hygiene. Greetings to the worshipers. Greetings to bonke abasivakashele. Mvangeli uMayisani lapha emuva. Amen. Iphuraphura kiredi kubaleka wena. Hallelujah. Greetings to uGiven egameni lika Jesu, ibandla lonke abasivakashele. You are welcome at Rock of Anointing Ministries. Luke chapter 24 verse number 1. Hallelujah. Are you ready for the word? Are you ready for the word? Enkatele but I wanna preach. Ichop. Hallelujah. Yeah, Ispan sama ukusha Ispan kokoskosa. Hallelujah. Angina choice. Bakhona bazobusisa ingane namhlanje. Bangaki ngicela phamsana. I have to be very fast. Hallelujah. Because ngilambile. Angazi izulu. I'm very hungry. Ngiyoku fasting. Thandazela wena namhlanje. Luke chapter 24. Awungitshelele uMark Maki. Izindaba ezimnandi uvukile. Hayi. Hey. Gogo. Singaya gogo sikhosana ethuneni lika baba obelethu William. Amathamba sesekho. Singaya emathuneni wamakhosi wonke wasemhlabeni. Nama president amahomed abozibhereketshana sifike sivule so wathola amathamba ekho. Kodwa kunenkosi bazalwane yaseSalema eyathi uma seyifile seyifakiwe ethuneni up until today amathambo awekho. Athohlabelela uncandweni, an empty grave is there to prove that my savior lives. So silasikhona bazalwane, angichaze bazalwane. Do you know, nana ngifuna ifunde from namhlanje. Uma abantu bathi wayeningakhonzi ngomgqibelo ngesabatha, nikhethe ukukhonza ngeSunday indaba. Basele kwicovenant endala uNkulunkulu ayinikeza abakwaIsrael eyayikhuluma ngokuhonora the Sabbath day, which is usuku lwangomgqibelo. Manake, now when you see Jesus coming on earth, uJesu abantu bebazi ukuthi ngosuku lweSabatha ayikho into eyenziwayo, akusetshenzwa kuyaphumulwa. Ninama ngithi bazalwane, kodwa sibona uJesu uphilisa abantu ngeSabatha, uJesu uvusa abantu ekufeni ngeSabatha, uJesu uvula amehlo impumputhe ngeSabatha. Babese bayamqonda bathi wena uma ngabe vele uyinkosi yokuthula uvele ezulwini, indaba ungalihloniphi iSabatha. Wathi uJesu kube benazi, I am the Lord of the Sabbath. Kamanye amagama ngaphandle aningizwanga. Ngaphandle kwami iSabatha likho. So iproblem yethu thina abantu sithatha izinto sizenze ireligion, ngoba ireligion yambopha umuntu kodwa insindisi yamkhulula umuntu. I will say it again. Ireligion bazalwane, abantu ngamandla abo bazama ukufika kuThixo, kodwa insindiso abantu ngoKristu hayi bazama ukufika bakuThixo. Athu Efesu 2 from verse 8, kungomusa nisindisiwe, hayi ngemsebenzi abafowethu, hayi ngemsebenzi kodwa ngokholwa kuKristu Jesu. Into ayijulukise bafowethu, ilula lento yethu ukuthi ukholwe, ungamane uze Good Friday ngoba sekuyagudwa nje. Hayi bazalwane, sikholwa umsebenzi opheleleyo eCalvary bese ke siyasindiswa, hayi ngoba khona esikwenzayo. I-religion, inkolo ethi khona efanele ukwenze ukuze usindiswe, kodwa uJesu uthi ngikholwe bese ke kuba ukusindiswa.
uthi bengafuni ba deep but umkhize kunento yenzile zona uthi nginguye uThixo wesabatha kusho ukuthi uJesu uthini nina nil observe religiously sabatha ukuthi nina nithanvasa nenzi lutho ngoba kungumgqibelo kodwa kube benazi ukuthi ukuphumula kwamampela ukuphumula kwangempela akukho kwiSaturday akukho kulesabatha kukimi njengenkosi yesabatha. You remember John chapter number 5 leli Bible kwakuneyishosha nabagulayo ngeinhlobonhlobo echibini laseBethesda labantu babalindele ukwehla kengwelosi ukuthi ifike izamazamisa amanzi. Leli Bible ingelosi yayehla babumthweni ifike istiraphe the waters ongena qala wayesinda. There was a man ake uthi there was a man obekana 38 years agula by the pool. Listen bazalwane lo muntu useduze ireligion ngibhora la ireligion yamazi ukumenza umuntu abeseduze nokuphila kodwa engaphili. Abangizwa laba abangizwa ngithi religion bazalwane iyamazi umenza umuntu abeseduze nento enamandla ingamsebenzeli. Yizo uJesu nakafika abazalwane uJesu wandoda uhlaleleni kanti wena kule ndawo uthi enkosi ngihlezi ngila ngibabone bangena kodwa akekho mina ongifakayo ngoba ireligion yimizamo yethu ukufinyelela kusimakade siba into yadida. This man egule na 38 years he never knew ukuthi njengoba sekuvela uJesu sekuvela ichibi langempela. Obazalwana ngizwa nina sekuvela ichibi langempela ngoba leli lizanyazanyiswa amanzi kokosikhosana but leli umfazi eSamaria uyalazi wathi uJesu mangakunika lamanzi phakathi kwakho kuyogobhoza imthombo amanzi awapheli. Wathi sukuma thatha uhlaka lwakho. Yabona lento ekubambile sukuma uyibambe ngesandla. Ngikhuluma nobani? Abona lento ekubambile. Yabona lento ekugqilazayo. Yabona lento ethi wawuyindawo. There was no movement in the life of this brother. There was no progress. Year after year kuma ama cricket abantu ba celebrate uNew Year but declare ukuthi is there for yona uloku seqhibini. Kodwa namhlanje uJesu wafa wavuka uze singasayongena emanzini ukuze izinto zivuleke. Uyiwo lawo manzi bazalwane once wathola yena konke kuyahlangana. Uthi sukuma lento bolele phezukwayo ayishi kunehlazo gogosikhosana engifuna namhlanje ungalishiyi ufuna ulithwale kanje. Unemployment bayakwazi sebaze baqedile bathi ukhonza njani uNkulunkulu engamenze ulibeke la. It's evidence andifuna ungizwa it's evident kunabantu efanele bake bahlebe ngomzwa kwakho ke bahlebe ngabantwana bakho ke bahlebe ngefamily yakho ke bazitike nje bathi qala wathi uyasebenza kodwa ayibone imali yakho ukuthi yapi igantsi lelo bafowethu kodwa namhlanje so prophet rise up because uvukile. So njengoba uvukile we must rise up. Ayakaphalia tosheke pelia hamando shata angazi wena bosozweni sitha sam angazi sitha sam bosoplaneni kodwa after this conference I am rising again. Angazi abathakathi bathini after this Passover I will rise again. Angazi abodokta bathini but I will rise. Shout I will rise. Wathi sukuma uJesu akafuni itorening. uJesu nakafika uthi sukuma ufuna lento ekubanjwe abazalwane ekhuluma nami ngiyancenga bafowethu usuku lokugcina lelo conference ubanjwe uJesu angeke kubonakala ukuthi uhlangene nami uma uzoyishiya la ngifuna uyibambe. Wathi sukuma uthatha uhlaka lwakho uhambe. Uyazwayo khona into efanele siyibuze yona. Lo muntu uhlala 38 years ngasechibini kungekho umsusayo umsekhaya imvula iminetha khona lapho amakhaza amnetha khona lapho. Ngicela ukunibuza mamashiya umuntu ezohlala emsemeni noma ahlala egcansini angachange ama side memdlule. Angicabanga ukuthi ngokwebiology ibungu ngabe
You don't want to hear me bazalwane. Angicabanga ukuthi ngabe impethu seziyamila kwiskin sakhe. Angicabanga ukuthi impukani ngabe sezibhizi nayo ngoba inyama mayiloko ihleli stationary endaweni eyodwa ivele ibole. Okay, asiyeke inyama yakhe. Leli gcansi yena lele phezukwalo. Lalelani bazalwane, uJesu ufika na kuma problems ekuthiwa lawa wa expire. Lalela qoqela ayikho iproblem engenayi expiry date. Asikho isimo esingana expiry date. Asikho isifo esingana expiry date. Awukho umhlakho ongana expiry date. Namhlanje Rock of Anointing kunabantu abazosukuma ya baphatha uhlaka lwabo leminyaka bese bayahamba bayobuza wena bathi uhambe yiphi inyanga kanti inyanga enkulu ikhona la ogama layo linguJesu akalali akozeli olondoloza uIsrayeli nobeka ngayingeni. You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Lalambazalwane siluhlanga elikhethiwe. Nabakuza bathi kulonyaka wahlanya kangaka ngalo Jesu uthi I am the chosen one. Batshele nalapha ekhaya uthi yabona la ekhaya ningabona ngathi siyathaka ningangibali khona Nkosi batshele njalo namhlanje uthi ningasangibali emhlagweni wasekhaya angivodi lapho ningasangibali because I am rising whether the devil likes it or not. Abanye bathatha izithombe zenu bathatha imali zenu bathatha amagama enu bayawangcwaba emangweni bathakaza ukwenza angeke aliqala ibusiness but after today njengoba evuka sivuka naye. Shout I'm rising, shout I'm rising. Siyophakama simpiwe bebuka sebafungile bese bebukela uNkulunkulu esiphakamisa. uNkulunkulu akasebenzi kungekho abantu estadium. Sana labangisi uNkulunkulu akasebenzi izitha ingekho. Wake wathatha uPaul noSilas bavalelwe ejele sebahlutshuliswe bashayiwe. Bithi iBhayibheli uNkulunkulu wahluphisa ijele lonke ngenxa yabantu bakhe. Bathi abapristi nezazimthetho hayi madoda mkhulu uNkulunkulu walabantu balandeni nibakhiphe izimpendulo yabo. Bathi no asenankinga nokuphuma. I-challenge esishaya iyodwa uma singena la. Awungizwa wena uze wamthuka uNkulunkulu wathi uhlekisa ngami. Ulayekile tshela makhethi ulayekile. Uze wamthuka wena uNkulunkulu wathi awungithande ifamily sengihleke kangaka befanele ihleke bana buzima befanele ihleke ba. Lalela uvamile uSimakade wathi uzulu eshumale ngelilanga wathi uNkulunkulu bafowethu ufana nomuntu ophethe itanesi esandleni. Amandla etanesi ukuthi lingaya phezulu kangakanani asekutheni ulishanga amandla phansi kangakanani. So noma yini ebeyifikile empilweni yakho kulonyaka ithi ifuna ukukushaya phansi ibizela ukuzokuphakamisa. Bathi aboPaul asinankinga ukuthi nithi siphume kodwa we have one request. Masingena la zange singene sodwa begcwele abantu la ngaphandle. Angicela umbonge uthi Jesu ngiyabonga ukuthi isimo sami siyaziwa. Abanye sebaze bakubiza ngesimo sakho bathi uzibani banyana loya owalahlwa indoda, uzibani banyana loya owaqosha kungazeki emsebenzini, uzibani banyana loya orejectwe ngebekhaba, uzibani banyana loya kanti abazi ukuthi ubhizi ulungisa itafula. Mawungangikholwa lithi iBhayibheli uthi uPaul landani bonke abantu ababekhona bazosibona noma sesiphuma ngoba abantu abangama spectators empilweni yakho ubabekele lokhu uSimakade uthi mase lalungisa itafula phambi kwakho basho nempela ukuthi ukhona uyaphila. Manje wafundisa ivangeli elimbi wena lokuthandazela izitha ukuthi zife lokuqalekisa izitha hayi bazalwane. You know what I've learned throughout these years? Uma kunendaba engatrenda nje umntu edlala etrenda nje bese kuthiwe uWilliam unenyoka enye ngoba ziyashintsha ile nyoka bazalwane. Baba ngangina yamakhanda ayi2 yashintsha bathe ngine yayi3 yashintsha bathe ayi5 ngathi ngayifunde primary le umakhanda amahlanu was the king of the snakes. Mangisagadile bathi no sekanenye nayi7 angazi ihlala kuphi
yazi bese uNkulunkulu wenzani zazi nginyanyisa lezo zinto lezo ngisho ngithi uma ngingambamba umuntu osho njalo ngizomsuwa phela kulula ukwenza imali these days thatha umuntu umsuwa uthola imali uNkulunkulu wathi mara awunakanga ukuthi every time makuba nento evunguza enjalo impilo yakhe yaphi athi okay every time when people speak God acts lalela njalo uma abantu bethetha Thixo uyenza kusho ukuthi God is fueled when people speak God acts nomuntu ophakamayo la namhlanje there is someone rising here wena you will change the history of your family ngalo Jesu you are rising tell me I'm rising I don't know about you but I'm also rising ungasale ethuneni safanayo hlayibeshelwa sasikhona sikuyi ingako lithi iBhayibheli uma isotsha lifika bengafuni bele siphambanweni uma isotsha lifika siba kuthiwa iBhayibheli lalingaboni lihlwe lodwa this soldier beliphethe umkhonto ngashumayela leli sotsha laliphethe umkhonto iaim yesotsha kwakukutesta emva kokuthi uJesu sekathe ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami lali testa ukuthi usesekhona noma sekafile mongcela ungangisilapho ngiyacela ngizolahlekela lalela nina saba namandla isidumbu umnikazi efile you remember when there was a battle kuma Moabites ama Moabites alwa kunabantu abebephethe isidumbu lithi iBhayibheli babona ithuna livulekile bengazi ukuthi kungcwatshe uElisha sekamathambo ngingenela amaranzo ngiso uElisha sekamathambo lithi iBhayibheli bezwa impi yakwaMoab igijima emva kwabo babaleka impi ngoba ihlangene nabo kwangathi kulonyaka ungazifundisa unga entertain izinto ezingahlangananga nawe must I repeat unga entertain cabanga sebajike bangena impi bangayazi lithi iBhayibheli babona ukuthi besiye emngcwabeni hayi mara bazalwane bathatha isidumbu basponsor ngasala bathatha isidumbu basponsor ethuneni lika Elisha isidumbu saginqika amaHebheru safika sathinta amathambo abangizwa lapha sathinta inibazalwane ngiyaqabanga kuyanuka lapha ngaphakathi ibungu seziyaqedelea kodwa sathinta amathambo ngamkhumbula uJeremiah athi lento kaSimakade ifana nomlilo ivalelwe emathanjeni so uma ikhabayathas isidumbu sithinta amathambo kaElisha indoda yathimula yavuka hayi indoda nayivuka ibona amathambo yaphuma bayangiqaka nabo laba ngoba amathuna ayevalwa indaba lika Elisha lalingavalwanga hayi bazalwane kuthiwa yaphuma indoda nayiphuma imemeza bayidropile ithi we madoda abasabalekela impi ke manje sebathi simgcina file angizwa bazalwane simgcina file lo sekavuke nini uyothinta abantu nawuphuma la kunabantu abakudisappointile kunabantu abakudropile abazi uhlangene naye bayokufika sowumile bamangala ukuthi uvuke njani lo I'm rising. He came into contact with the bones of the men of God. He rose. Ay man bamthweni, you will rise again. You will rise again. Ngisho noma wena bosoze right off, you will rise again. Ngenxa yalokhu uJesu akwenze siphambanweni wasukuma. Wabona amathambo. Ngasali ngiyashumayela. Wabona amathambo. Uma eqeda kubona amathambo given, wabona ithuna livulekile. Waphuma. Makathi ubuka ka right impi nayiyeza. Angihlangene nalokho. Naba bangilethela. Umbuzo wami wazi njani ngoba bekafile. Wazi njani ukuthi ulethwa bobani? Aningizwa? Bekafile wazi njani ulethwa bobani? Umevuka uyababona uthi madoda
senge bathi enje, your enemies will come in one direction, but as God is raising the standard, as God is rising you, God will scatter them in 7 different directions. Akapaliatos, expect your enemies to run away. Lindeli izitha zakho zibaleke phambi kwakho ngoba liyaphakama izinga. Aya shala paria lekati umkhumbi kaNoah uhlaselwa mamanzi bebacabanga ukuthi umkhumbi uyacwila kanti bowuphakama ngoba lezi zinto ezisondelayo zizela ukuzokuphakamisa. It will rise again. I'm rising, Siba. I'm rising. Ngisho noma ngaba intandane uyodefa kuzekube nini. No, you don't understand. Mfundisi, rise again. So what awuqashwanga last month, rise. So what awushadwanga, rise. So what abakhulumisi, rise. So what bakupretendela, rise. Mhlambe le promotion ibifanele itholwe uwe, yathola umunye umuntu. Uyabona ukuthi abakabanga fair. Lalela uvumile. I repeat, uvumile. Bafowethu, wenzeni Siba? Uvumile. Lalela, Abraham ehluleka kulinda ingane. Uthi uSara ngena iMate 70. Uthole uIshmael. Uthe sekavela sajabulile uAbraham athi senginendodana. Izulu lafika. Lathi akasuye. Engimthembisile useza. Khona izinto oyibona ngathi uzuluzile. Lalela bengasizwe zakho. Khona okungcono. Kuthi angimemezele. Khona okungcono. Kuthi angimemezele khona okungcono. Khona okungcono. So what ubaby daddy nakakudisappointile khona okungcono. So what emsebenzini abayingenda bakho khona okungcono. So what efamily nabanandaba nawe khona okungcono. Mehlangana namathambo kaElisha. The Bible says uNkulunkulu enza umuntu ensimini yase-Eden. Lethi iBhayibheli wabona ukuthi umuntu unesithukuthezi wakhosa ubuthongo obude. That was the picture of the cross. Hello. Ngoba uJesu kunobuthongo abulala esiphambanweni. Ngeba ngizwe gogo. uNkulunkulu wapractice isiphambano mamfundisi ensimini yase-Eden. Wayiqeda into yesiphambano, kwalaliswa umuntu, kwakhishwa ubambo. Uma qeda ukhishwa ubambo wakhanda umuntu wesifazane. Ngicela ungasali ngikhuluma nawe. Ayisiyavuka namhlanje. Wakhanda umuntu wesifazane, umuntu elele. Umuntu uma evuka, umuntu umevuka akazezwe nokuzwa. Ngiyaniyeka nini? Akazezwe nokuthi kune operation ebeyenzeka. Lithi iBhayibheli wavuka Siba njengemhleni ngoba phela ulaliswe uThixo uvuswa nguThixo. Mamhlonga lithi iBhayibheli uthe esahamba hamba wathi uThixo, we have a meeting my boy. Sino meeting mfana wami. Kulesikhathi obowulele kukhona into ebengiyikhanda ebeyipicture yaloko okuzayo. Khona into ebengiyikhanda mfana wami eyisithombe seNew Testament. Njengoba wena bowulele sengikwenzela umsisi. Lithi iBhayibheli uthe avula amehlo wabona owesifazane esondela kuye. Siba come here. Lalela iBhayibheli bamthweni lithi nguThixo nangu Adam la. nguThixo obamba uEva ngesandla wamusa kuAdam. Abafuna ukuzwa laba abangizwa. uNkulunkulu wabamba uEva wamsa kuAdam. Uyamkhumbula uAdam lento yakhe yokuqamba ilwane usesenayo. uNkulunkulu akafika athi nangu umfazi. Namhlanje uzorestoreka wena. Akafika athi nangu umfazi. Lithi waletha umuntu wesifazane kuye wathula. uAdam uthe embheka ayayayay marana senza Adam uAdam uthe embheka wathi lo Zongizwa sesekuleli yasoja ngithi leli yasoja belitest uJesu esiphambanweni maye ngingidlalela yona. Uthe embuka ungasali buyi uthe embuka kwavuka le yando gogo sikhosana yokuthi ngatshela ibhubezi lezwa ngatshela ifene yezwa ngatshela inja yezwa wathi wena hayi
nisele nini ngisho lento wena ungowesifazane yasinka lento kulo mama yathi okay I take the identity wathi yizuthini wathi ngokuba uyithambo man I repeat wena ungowesifazane ngokuba uyithambo lamathambo ami ubone nini ngoba bowulele wena uboneni anazi nini lento abafethu kaJesu yenza sibone izinto nabathakathi abathi asibonanga awuboneza kwakhe ebusuku bathi bazogangela eksena uthi yalochisa umuntu akavumi uzibuza ukuthi ukwateleni ubonile ukuthi ubonile ungabonanga ngoba ikithi lento ikithi kapaliatos wena ungowesifazane uyithambo lamathambo ami angiqede athi ngokuba uthethwe endodeni but umbuzo wami wani akezwa buhlungu akezwa ukuthi kune operation uAdam eyenzakele sit down now back to the cross come back sim now back to the cross nali isotsha uma uJesu bamthwe njengoba ushumayela athi ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami nangu bafethu ke ongaboni ilihlo lodwa nangiyaneka ongaboni ilihlo lodwa ungashumayela mara ebhizinzima lezinto engizwayo and ngathi ngiku-audience wrong you know why bekungaboni ilihlo lodwa kubona elilodwa uyazi indaba uyazi why umesondela uphethe umkhonto umefika wayengahlaba uJesu ngoba efuna umlimaza he was testing ukuthi usaphila na ngoba uNeymar phela lo angathi ufile kandulele abuyavuka senzele lemkhuba besimbulalela yasondela indoda imbona ngoba zazizide lesayiphambano yasondela indoda nomkhonto the reason yasebenzisa umkhonto wayephezulu uJesu abangizwa lapha zonke ilelesi zazi nazibethelwa angeba ngizwe lapha ngifuna uqeda ngale zazi nayibethelwa bese zikatshwe inyawo kodwa uJesu akaze bakwazi ukumkapa inyawo ngoba inyawo ziyisimple yokushumayela kwevangeli lithi iBhayibheli gqokani enyaweni zenu izicathulo zokushumayela the good news so uma ngabe bamgamula inyawo kwakusho ukuthi ivangeli mamasha ngeke lifike emhlabeni wonke that was prophetic lalela wasondela ambona siba aphezulu bheka mina uthi lo muntu lo mangamhlaba inyawo mhlamba igazi aliflowi la mara kunamntu engamhlaba amathumbu madoda athula amathumbu mhlaba amathumbu kayiwana ahwelele lo ngizomkhomba into yakho ukuthi ayikho abakholisana umuntu wathi uyazilali unje mntaka Maria unje hlaba ithumbu elwe bheka mina ngizokutshela this is the picture bazalwane ukuthi le ndoda isondela nje eMahebheru isymbolize ukuthi this man was born in the old covenant, the Old Testament. Ushaningizwa. Kubona ilihlo lodwa ngoba usabona ngelens yesivumelwano esidala. Kodwa mase sifike esiphambanweni. Laba. Uma sesifika mamashe esiphambanweni, uthe uma ehlaba uJesu, lalela. Uma ehlaba uJesu, lithi iBhayibheli azange ahlaba imbambo. Angithi i-rib cage iso. Ngena la wahlaba phakathi kwale imbambo uthe umehlaba kwaphuma amanzi kwaphuma igazi zayeka yonke indawo emzimbeni wesotsha zayoshaya phezukwelihlo beprofethani lokho sowuhlangane nomnikazi wesivumelwano esisha uyaphuma emthethweni ungena emseni shout I rise. Shout I will rise. Ungasasibali lapho thina. There is no condemnation for them who are in Christ Jesus. Siphumile makhamandeleni obumnyama sangena emseni konke sinakho is by grace. Waphuma amanzi ayi picture yaniyeke
amanzi ayipicture yezwi. Izwi ufanele mawulithole vanensi livula amehlo. Kwaphuma igazi elithethelela isono. Loyo muntu right there and there amehlo akhe mamashiya abona womabili. Kwacaca ukuthi nesimatches anayo iOld Testament, icovenant endala, sekazaliwe naku ngoba uJesu uzele lokho abaphuma abantu emthethweni emdala. uJesu uza nento engcono. uJesu uza nento engcono, engafuni imali yakho, engafuni amandla akho, engafuni ikhwepha zakho. Ayingokuthi unemali, ayingokuthi uyahlupheka. Uma ukholwa izinto ziyenzeka. Now listen, uma uEfa evuka, umuntu wesifazane is the picture of the church. So leli sotsha uma belihlaba uJesu ohlangothini, the reason why lingazange likwazi ukumhlaba mamashiya ezimbambeni ukuthi uDavide waprofeta esaphila ngoJesu, uJesu angakafiki, wathi izinja zingibambile, zihlukaniselana ingubo zami, aziphulanga nelodwa lamathambo ami. So that is why angakaza akwazi ukuthi angamphula. Kodwa lokuthi wamthinta on the rib, owesifazane uvelaphi? From the rib. So owesifazane ngithe uyipicture yebandla, lelo nceba abhotshozwa ngalo la elaphuma amanzi negazi, kwakulandwa mina nawe, kwakuzalwa mina nawe, kwakuzalwa mina nawe, kwakuzalwa mina nawe. Ngabe ngiyaniyekazi, kwakuzalwa mina nawe. Hlala phansi. So now you must rise after today. You must do what? Bona bamsweni, ngiyaniyeka. Kanti emkhize ungenzeni nceba? Ngiyaniyeka. Umeceda ukusebenzisa umkhonto, nanye mistake. I-religion ifuna abantu basebenzisa umkhonto. Umkhonto uyahlaba, inkemba iyasika. Animizwa. Uma esesiphambanweni ahlaba ngomkhonto, sewavulekile amehlo kwabiza ukuthi alahla umkhonto phansi. Ngomoya abambe ulizwi oyinkemba kaNkulunkulu. Wavele ngasaphathanga lutho. Bathi wathi nempela makhelwane, nempela indoda yaba ngumamgobhozo ovangela nayithi isemsebenzini athi ngempela. Bathi ngizwile ngendoda esesiphambane nathi, hayi bafowethu ngempela lo inambethelayo uyindodana kaNkulunkulu. Wathi angikaze ngiyibone into enje ukuthi angathi efile umuntu bese amehlo ayavuleka. Nayi evidence, izinto ndlula kizo ziyi-evidence ukuthi noma uNkulunkulu mamncane kavane sekakuphakamisile nabathi uyasitshela ukuthi anazi ngisuka phi, ngikho nikhuluma so, anazi. Ngoba abantu bazalwana ngeke ubenze lutho, uyahlupheka, bayakhuluma, bathi awuthandaza, usondi zona, khona into oyenzile, ora phumelela, unenyoka, uthwele, uneutral, bathi awuzazi ufunani. Esokhona angifuni vele la eMzansi kwa universe kuyakhulunywana, hayi kancane. Wena ufanele ubonge ukuthi abantu babhorwa iNetflix, babhorwa iShowmax, babhorwa iDStv ukuthi istories zibukela bona, baloku bayadiscussa wena Nthabi. Uyabona ubalulekile ukuthi ngaze kuma impilo zabantu monge zikhulunywe ngawe. Hayi ubalulekile wena neda wazi utshela magithi ngiyicelebrate, ngithethe uyicelebrate yiko musinkhulunywa zami celebrate. Abantu abayikhuluma into engatrend awazi wena. Angisayesandeni bangihlebile nebhasi azohletshwa ngithi ngelinye ilanga. Ngokubami nje ngizokuhleba na uphuma la bamba igoji uthuthi ngithi mara uyadla, niyambona uyokhubeka mara nangabe uyadla musi. Because nje ngiveza ukuthi abo Mr Bebadla njani pastors lounge so awudla uyadla marela wena sesibiki. Amen. Uvukile bazami, wenzeni? Uvukile, so we are rising also. Cela ungenzele ifavor, umsebenzi wesiphambano mawungabi yize baqolela abantu abakonile, ungangeni kule holy communion namhlanje, ayifani namanye, usese nezinto zakho, release
iba free. You know why bazalwane? Uyosala ethuneni ngeke uvuke naye, ngoba ukuvuka ngizonipha enhle kubafundele Luka 24 ngisale ngiqede. Jesu Kristu ulithemba lethu nokuthula uyasipha kona. Ngabe ngecula angiyazi bazalwane. Lethu ligcinwe ezulwini ilethintwe ongamaselalo. Nantithemba olabo basendulo balibeka sesinaga sibayitshothe silubona loluthando lwakhe besithini umsindisi owethu sesimazi uNkristu ke owanqoba ukufa wavuke kufeni, uvukile. Tell them ukuthi uvukile. Angikhonzi uJesu osemathuneni, ngikhonza inkosi evukile. Yabona sikhonza inkosi enamandla bazalwane. Yingaba uthakatheki wena, yingaba ubambeki inkuzi wena, yingaba ugqekezeleki wena, awuhijackeki, ukhonza inkosi enamandla. Namandla lo Jesu, namandla lenkosi. Awuthola ngithi namandla lenkosi, inamandla lenkosi. Yathi ivuke ekuthuneni maHebheru, lithi iBhayibheli yafika iminyango ivaliwe, abapostoli bahleli baqoqa ngaye ukuthi uvukile, wasiveza phakathi kwabo. Lona ke akubizi nokuthi uthandaze 5 hours, uthi ababili abathathu nabahlangene ngikhona. Wavela wathi ukuthula kube naye, uvukile. Salelani wena ethuneni. Uthi nakafika kuLazaro, uthi Lazaro ngingukuvuka nokuphila. Uvukile. Ufuna umemezela bazalwana, ngikuphe lama points awu3 engikubhalele wona. Ubona ukuthi i-resurrection kaKristu yenzelwe. Number 1, the resurrection of Christ proves that he is the Son of God and his teachings are true. Ukuvuka kwakhe kuyasifakazela ukuthi uyindodana kaNkulunkulu ophilayo, nezifundiso zakhe ziqinisile. Ukuvuka kukaKristu number 1 kuyibufakazi bokuthi nempela uyindodana kaNkulunkulu. Uyazi ukuthi nangathi bazalwane kusho ukuthi khona into yokuvuka kwabafileyo, ngoba lithi iBhayibheli uyi firstborn with resurrection. He is the first fruit of resurrection. Uma kwazi ukunqoba ithuna siba phela. Remember, bengafuna ukujula, indaba yethuna kwi-Old Testament lika Jesu iyavela kwaba ne-typology yaloku Jesu azokwenza ethuneni. Kunendoda eyathunya kwathiwa mayiyeNiniva, uJona igama layo. uJona zanga eNiniva, wayeTharshishi, wakhosi delay. Umekhosi delay, inhlanzi yamgwinya. liBhayibheli wahlala esiswini senhlanzi for 3 days. After 3 days yamkhafula.
uma eyofika bekaya no message we judgment angizwa nini uma eyofika eNiniva bekaya no message we judgment wathi nakafika kwathola ukuthi uNkulunkulu sekasiqolela isizwe. Why? The delay was intentional ngoba bekuprofesaya lokhu Jesu azokwenza ukuthi ulaka likaNkulunkulu lifuna ukusahlulela lisijaje kodwa kunomuntu ozongena emgodini kodwa ngosuku lwesithathu ithuna labonga uJesu. Angizwa bazalwane, ithuna lamthokoza lathi simgcina njalo osidalileyo, amatshe athi simamba njalo osenzileyo, ithuna lamdedela. Amathuna egcwala ibunga agcwale impethu elika Jesu lalingagcwali lezo zinto. Impukani zathi mayingena zithi singamluma kanjani osidalileyo na. Ibungu zisondele zidonswa ibacteria nokudecompose. Uma zisondele ibungu zithi bayede wena uyesabeka ngeke simthinte lona uyinkosi yenkazimulo. Ngosuku lwesithathu bazalwane baba, ngosuku lwesithathu ngicela ukukhuluma uMongcwele makehla kuZenzo 2 wayezuzoqala ibandla kodwa uMongcwele akaqala ngikwehla kuZenzo 2. uMongcwele waqala wayongena emgodini. Lithi iBhayibheli kuLuka 24 so uzayifunda lithi ke bagijima oMaria bathi bayobheka isidumbu sika Jesu. Uma befika ethuneni lika Jesu bathola ingelosi ezimbili netshe selisusiwe. Angazi ukuthi bongcwatshwe wena sonke lesikhathi kodwa namhlanje uzothi itshe selisusiwe njengoba uJesu evuka nawe. Bathola itshe lisusiwe, hayi bahlangahlangane kangakasiba bathi nimsephi inkosi yethu. Lithi iBhayibheli zavela ingelosi amadoda amabili athi we bafasi sengicedile nimfunela ophilayo kwabafileyo na akasekho ngokuvukile uthe asintshele zilungiseleni siyohlangana eGalili. Bagcina usethuneni lokungasebenzi, bagcina usethuneni lezifo, bagcina usethuneni le-rejection. Asiyobatshela laba sigcine khona ngeke basasithola lapho, siyohlangana eGalili. Bathamba ntshele nabanye uvukile. Angingenithi washo Jesu siyohlangana ngaceda uvuka. Uyaphila wena ngokwamukela uJesu. Namhlanje ngiyakuprofeta, phuma ekufeni, phuma emkhagweni, phuma ekuguleni, phuma ekudonseni nzima. Akaze afela mahala uJesu. uJesu wafa ukuze izithelo ibonakala ukuthi safelwa. Khona umuntu uNkulunkulu ashintsha impilo yakhe namhlanje ohleli la. Shout hallelujah. Number 1, ngikuchazelile ukuthi i-resurrection beyiprova ukuthi uyindodana kaNkulunkulu ophilayo nokuthi izifundiso asinika zona ziyizo ziqinisile. Number 2, i-resurrection i-provide amandla to overcome sin and marking the start of a new creation. Umuntu uma ethuvukile noKristu la kusemhlabeni akusho ukuthi angeke uphazamiseke uwele esonweni. Funa silikhuluma ngoba sona everyday wona uzala wona ngokuqaba. Kodwa ke manje iBhayibheli selithi ke awusakwazi uba isigcila sesono ngoba ukuvuka kaKristu sekukunikeza amandla ukuthi wena ube namandla phezulu kwesono. Ngoba unjani mayisani, ngiyabona uyakwata, ngiyakapa vele ngoba ubuyela le ngoba uyisidalwa esisha. Angaze ngabona umuntu athi uyisidalwa esisha usabamba amagqubu wayizona. Umuntu athi uyisidalwa esisha usesenabantu abazondayo. Finalize in my heart, written off. So i-insurance wena u-write imoto off, u-write abantu off, izulu lingakaba write off. Noma ngeza kimi imnca yethu ahleka athi ngizobele ngithi 1 2 3 ngimdobe ngifuna ukudoba kayi7 abona ngenza imperfection ngimbambe ngamandla ngimfuthelele uzotwenza njalo bekuphume namashiya lamlandela ngoba awubonakala ukuthi uyisidalwa esisha. Umuntu ekuKristu Jesu uma sidalwe esisha kwaqala kuyadlula kuvela okusha
namhla ngicela ubaxolele Dogwana. Ukhuluma kamnandi. Yo, azange bamenze njalo ngisho yena. Bangiskema 50,000. 50. Impilo kusengathi ijame nge50,000. Uyamuzwa? 50. Hey, nengi yona. Let me tell you something about unforgiveness. This umaphondo is very wicked. Usathane esinye isikhala sisebenzisayo esihamba neunforgiveness ibitterness. Ibitterness ube bitter ngesixhosa ube qaqha. Ya emoyeni wakho. Uba nenzondo na ubona abantu abakwenze something awukhona ubaqolela uzuzitshela. Let me teach you something. Bayophumelela ubabhekile. Ngoba lalela iproblem akubona ukuthi khona into abakwenze yona. Usathana utrapper wena kwi-cage unforgiveness ngoba ungaqoleli kulimaza lo ongaqoleli hayi lo ofanele aqolelwe. Cabanga kunabantu abangikwatela nini bathi ngeba abantu babe emasondweni wangibona ngikhambe ngena amasondo batho ngeba abantu ngoba abantu bazizela ngiyaqhubeka mina ngiyaphambili umuntu uyaslima uba mncane nabathi waslima ndoda kwenze njani hayi mhlambe kuguga akona uguga ungaqoleli kubanga izifo unnecessary uzoloku yopompa high blood bathi is too high. Bathi kanti ungenwe yini kwenzakala? Yeah. Sesondweni. Akekho. Bamfundisi. Akekho. Bano ngavuma. Sathana dlale ngayo. Uvukile amiyenzi ibhola. Yazwa ebakwatini. Maqhu. Yaphe emuva lapha ngithi ngizangizama mamngane ngava nesithi yebo linjalo ke izwi mister usathana ukubambe so net no uzwe izwi sesami lithi libalela usenzeni usathana usengakuphinda musu yamazi mbonile bekaqale njani esondweni mboni hayi usitshela uthi yazini ngiyamxolela kuvela ugogo Sikhosana athi angithandi mntana futhi efika ugogo yamazi angithandi into yokubana azoqala ngalindlela usenza unamanga yabona njengoba besowuthi wena uyaqola ithoma pass iproblem asingisenze usathana akafuni wena uye phambili ukuvalele hogweni yebitterness. That is why noma uNkulunkulu afuna ukusenda I always say if God loves you he sends you people. Ungalivumela idemon elikwenza ungafuna abantu yabona lo moya othi wena ubadinga abantu nginandaba nabantu ulate wena ngoba uNkulunkulu usebenza ngabantu. So uNkulunkulu uzothi usondeza abantu kuwe bangakutholi ngoba unebitterness inhle umne bitterness noma ngafika umuntu oright awumboni ngoba wena ubona uPeter wenzani wakuthengela iKFC wakuchiya eMarabastata wabuya ngoma Haiko akuthembisa into ezihle. Usipho ubathe ulisa bonke abosister unonda udlalela kuwe angizodlalwa indoda futhi laba bamahwanqa ngoba walimala kuyingozi bazalwane ukubamba ibitterness. So uvukile noJesu ngoba nabantu abezempilweni nakho abazoyishintsha awubaboni ngoba umuntu yazi unjani umuntu athi uzithanda yiwanamanga amademoni la ngoba uzama lento ukuthi ngiprotecta ispace siphi wena unasiphi ispace ngiprotect ispace sami angisafuni umuntu eduze kwami uzenze celebrity sima celebrity thina ngeke usibone senza njalo kungithole sengaze ngiluze ice cream mara zinhle ngoba celebrity sengikhamba lapha emall nakuvela wena sekwenze ngithombe ngithi my space ngiluza ice cream siba yazi into engikhuluma ngani nanasi ngaluza umnikelo we10,000 ngiswenkela omunye usesi abathi uyafona ngimphosa le khuluma naye happy umvangela ngikhosi mfowethu email ish ngithi
athi uyafona simphosele sidlala ubcelebrity wathi nakangithola wathi kunini ngifuna mfundisi ngidlile nemali le mina ngabe neproblem ngathi awuzayisebenza musa angithi it's a seed athi yazi ngithethe kazi ngangani ubeka i10,000 yo agula ayihlaleli into yakho yokuthandazela umshado uhlinile na ungena la enkonzweni na uphuma uhlinile uyajaha nokhamba ujaheleni wewe uzazi ufika ubhoreke endlini wena masi la enkonzweni abanye maboss bangaqasha la ninjani kodwa mara sisters bambani yebo ungamangali ne angisumuntu wabantu bonke angisumuntu wabantu bonke I've been hurt a lot sengiyakhetha uma ucheka labathu bakhethile ne discernment ayikho idode ezomgila vere kwayona le abo sister bangangiconfirmela majority of you bonke abantu abanigilile empilweni abo my F ngoba not everyone uthi my F uthi my F or my F discernment is key kodwa sivuka naye namhlanje hayiqola man let go yazi iBhayibheli kuIsaiah 43 verse 18 and 19 lithi behold I am doing a new thing can you not see it now yazi why uNkulunkulu wenza okusha ngeke ukubone ngoba wena usabambe kwa izolo bese uthi uNkulunkulu forget the former things because I am now ngikhanda into entsha manje sivukile bazalwana utshela makithi ngivukile mina kunomuntu namhlanje kosta thukwe siba kosta thukwe namhlanje kunomuntu koseza kuwathi ola sikhiphani lapho nawe ke ungathi nafika ukuthi sewuyile yanazi phela nini umuntu sekabuya kwesekathi misibuse kathi hawu sesibusi so ngatsho ngathi iphaphi ibuyi abokhamba juba ungabenzi namhlanje angiyanicela sivukile bekathi uphele laphi ngimlindile ngimnaye namhlanje ngimlindile abantu abathi ikuko mjini lapha siyafuna ukusondela kumaka enje uma enje yasho ukuthi ngifuna before ngimlibalela mina angizocola ukuthi ngithe ngimdumuze ngeklabhu eyi1 bengimhage nangiceda ngimhlebele ngimasaphi ake uthuvukile number 1 uvuka kaJesu bekusho khona bazalwane ukuthi uyindodana kaNkulunkulu ingakho leli sotsha lathi maliqeda kumhlaba lamemeza lathi madoda wasanze ngibonisa nomhlolo lo muntu esimbethele lapha nempela ube indodana kaNkulunkulu number 2 sengize ngiyajuluka number 2 ukunqoba isono nokuthi usidalisha number 3 iresurrection iveza amandla kaNkulunkulu over everything nokufa lala bazalwane njoba sesindisiwe uma uyofa wena kuyofa inyama le kodwa usayi kufeni kwesibili kwaphakade ngoba isoul yakho seyithengiwe ngegazi lika Jesu iqiniso fanele ulazi lelo iqiniso fanele ulazi ayikho into oyenzile ukholiwe kuphela wena ukuthi uKristu uyaphila wamphilela bese hayi ukuthi uyoba ne-eternal life mawusindiswa nje same time wamukela ukuphila okuphakathi kula ku that's awukhuluma njengabantu abanganathemba ngangithanda ukubuza amasanzu wami udala sihlale phansi ngithi ke njoba uDecember sibuya kuye mangabe uJesu manje ubani othi uyakhamba ubani othi ezulwini bawuke bathi abazi uma ungakakhuli uyayisebenzisa leyo language uthi awazi kodwa uma so matured you understand one thing uma uke waphazama lithi iBhayibheli sinomlamleli onguKristu Jesu awumoshi isikhathi uyakuye bese akusize ngoba nayo lento yakhe okulokuhlulwa into eyodwa repeatedly ukuthi umsebenzi esiphamba na usebenzi ufanele unqobe ufanele wenzeni ngifuza ubaba mina inhliziyo yami nayimpimpi kuthi umzala impi nenhliziyo embi vele bazongenzani yikho nje uyazibona inhliziyo enjani
indoda ezongishada yazi kahle ngiqhula ngekhanda mina inzoza ha kayiphi indoda ezofuna ukuqhulwa nguwe ngehloko awungitshele lapha maroma mzosebathi ungifaka abazalwane emakhabetheni Thuli njoba wenza umprofeti angithatha ngifake emakhabetheni lapha athi kubusa mina la hayi bazalwane Jesu mesefika masife naye savuka naye siyakhiwa isimilo baza abanye abantu yazi enye into bazalwane kune pride enye sinayo ye 5 cent gogo bazalwane not everything is about you fanele nikufunde lokho namhlanje hayi yonke into ingawe hayi ukuthi yonke into ingawe niyahluphana lapha emakhenu lapha ube nebhathi nje wathatha uburotho ububalabalelwa kugcine wena ukudla mina vele like kunje uburotho not everything is about you ngoba abantu abanjalo baphila ne-entitlement siba izobenza ukuthi noma sowuya kwakho unalelo ukuthi yonke into ingawe bakhona bathi sivuka naye anisathi amen ngiyangihluba naye ende bengafuni ukuhluba yazi bakhona bathi sivuka naye hayi ngifuna uprofeti bakhona bathi sivuka naye haleluya inkosi yethu ivukile inkosi yethu iyaphila uhleli ngasekunene sikaNkulunkulu uhleli phakathi kwethu ngomoya wakhe asisathakatheki asatholakali lula lithi iBhayibheli umana afanaye navuka kanye naye yazini ukuthi ukuphila kwenu kufihliwe kanye noKristu kuNkulunkulu emaphakadeni abafuna wena abaqale kuye ngoba bazalwane before you touch us uqala kuye sifihliwe kuye uvukile sizosho njalo sithi uvukile wenzeni bazalwane oh my goodness uvukile sibangicela ningisize bamsweni niyeni lapha emotweni nize nezinto zeHoly Communion haleluya uvukile wenze njani bafowethu bakhona bathi Jesu namhlanje ngicela ungenzele lo musa kusa celebrate ukuthi uvukile angisindiswanga mina number 2 ngeke ngasindiswa ngalimala endleleni ngayeka sengiyasonta enekhumbula ukusindiswa noma ukwamukela uJesu akukona ukwamukela isonto akuthi uma usindiswa sokhonza la you must develop a personal relationship with Jesus Christ ngamemezi nathi la cabanga kugquma wena kuqala ivukile awuna Jesu awukavuki wena awukafi nokufa usaya kodwa uma ukhona uthi Jesu namhlanje ivalwe iconference ngenzela umusa ngoba usuku lolo ngathi mawuthatha lesi sinqumo ungaphindi ulukhohlwe alukho usuku oluright oluyobukela ufike ukuthi wena usindiswe allo mina qala ke msingisalindre u1 no2 no3 bazalwane alikho usuku eliyofika kufana nomuntu ongafuni ukunikela athi unenkolodo naqeda ukuvala lesi sikolodo kuzoba nedemand yesinye isikolodo so there will never be a normal as far as the devil is concerned indlela usathana alwa nathi ngayo ngeke be nosuku ozozizwa ngalo ngoba insindiso mfundisi Mongezi is not an emotion it's spiritual ayingokuthi ufila njani kholwa umvumo ubona into kunomuntu namhlanje before prophet asithandazela ake ungathathi into zakhe ungahlangananga naye mawukhona uJesu ngenzela umusa ngicela uphakamisa isandla sakho sakarayi mawuJesu ngenzela umusa nazi izandla ziyaphakama ngasala mawuthi Jesu ngenzela umusa ngifuna ukungena kulombuso wakho Jesu ngoba sisembusweni makalindo ongenyakaziswe awushayikeki lo mbuso ushilo umfundisi ubonke imangena izolo wathi sakhiwe phezulu kwedwala isakelo sethu siqinile hayi ngizazinikela iveke ezayo bayachuda phela lapha sekuyovela emakhemereni mara ku GPS uyavela umunye umuntu akusende location mama shana uthi uyivu location yakhe iveza yena mbethi gown lapha ngaphandle etoilet uyavela emakhemereni